Hamanta ka video ngin nyepet ya ka update Jepang Rodri la lala ane manlip penyeso Real Madrid bat ngin nyepet ru hadukan hajar keluar ya onong ke Real Madrid tak badi ya kini ki kat wengut ki player jongka bat pej hadukat no ki Shongdor. Ngitip ba Rodri udang sa ka kontrak sa bat ke Manchester City ka bankut haka live terjun arjar arnyau. Bat hakini ki sengi kilami sipun ki kubor ya ka jinglip penyeso jong Rodri sya ke Real Madrid bat hoit kata kalong ka jing sisya. Handai kan kekam kadang sateng haduk mentah. Kadawi day namar kekam pisah. Hoi nakal yang ke Real Madrid kala pen krek ya ka song pisah kumba sanpeu haduk 20 million euro nak bentah ban wanra ya Rodri. Handai ke Manchester City kam ku apat ban pelaju uda kan kador pat lada kasyak pen bor ban diu ke klub kadawa ba kador kadai pej ban poi syakan nyusan million euro. Kani ka pen I ba kadang don ka jingip her ka bakrau hapadeng ba kador ba ka Real Madrid ka kloy ban siu bat kador ba ka Manchester City ka angnut banyo kumta ka jingya keren halor kani ka transfer kadang peteng bat ka jingya kut kampat boy habapai ha kani ka transfer window na kaliang ka klub Real Madrid ka la debyo da kumba sispa akan dai pundru million euro lani arjar sispa asam huai keluar tengka la dadai da ka pisa India lengba ka jingla jongka bandi ya kini ki khat wengut ki rang yala kai jongka ki badai naka Youth Academy jongka hi kaba latip kum kala fabrika mentangin nyepet ya ke kerting jong kini ki khat wengut ki ni ki rang yala kai baka Real Madrid kala debdi bat ngin nyepet ru syaka nu ka klub bakila penyesok bat ngin nyepet ru karnu ki Shongdor uni kopas syaka klub kumo 20 million euro ukon Sola Garcia syaka klub Fulham 10 million euro Victor Munoz syaka Liverpool 40 million euro Mario Pila syaka klub Milan katsan million euro Alvaro Rodriguez syaka klub Bournemouth katsan million euro Alex Jimenez syaka ni kaju ka klub kat arpoinsan million euro Cesar Palacios syaka klub Fulham 10 million euro bat kini kiwe kumbak yoi ha kanis